tuli bankabino yenga twesimino olw'enaifono soga kibumba yatuwa olw'ekirabe kye kikolobo tweyimenga busoga tebekerenga ensenese abantu mwena mbusoga mwenge twisanyenga tukulemberwe ise bantu ngano omuto gwaife omwoyo mwamufu tugonza kanyenga enina ya Uganda etebengere tuli bankabino yenga twesimino olw'enaifono busoga kibumba yatuwa olw'ekirabe kye kikolobo tweyimbenga busoga tebenkerenga ensenese ensozi n'ekibira kanine emivule n'obukombe bwa busoga obutawaawo mwide twekembe ife tubotisete tulwanise ng'endwaire obwavu n'obutamana tuli bankabino yenga twesimye ino olw'enaifono busoga kibumba yatuwa olw'ekirabe kye kikolobo tweyimbenga busoga tebenkerenga ensenese yenga twesimye nite busoga kubona itala ya Uganda ensulo ya Uganda wenda mu Uganda notatuka kumwigenda ekuni ya Uganda obo kisubibwa tuli bankabino yenga twesimye ino olw'enaifono busoga kibumba yatuwa olw'ekirabe kye kikolobo tweyimbenga busoga tebenkerenga ensenese era abali proud abasoga tambula n'emiramu egy'enjawulo abatukyalira ku media nandoife mwidanga mukubona etugirenga tukola okwongera itafaali eri busoga awalala n'abasoga bonabona gye bali abali ebusoga n'abatali ebusoga olwaleero tubaire wano ku mazika ga data waife nga bwe kimanikibwa mwena abaire menta eri abasoga bonabona batubwina basadde ebikonge nga bonabona babaire babise mu mikono gye n'ebindi so twikiriza nti bano abazeeyi we bali kufa abasoga abandi abalipira bali kufuka okubanga tulina okuba n'abaviirewo kubenga twena okuvaawo kwabwe baviirewo mubagirala jabusoga engeri ebinyenyi firimu ebikonge abantu abakulu bali kufa busoga ejja kusaanawo nti ekyo kye bakozesobola okubitandiika abantu kubikola venga mawano bakombera ku basoga banaife mwende basoga banaimwe mwende bani naimwe tuwe obuwanga bwaife ekitiibwa baba gabula bakosi natyoke owokuna funguwa yanda mukuluwo wagabaza sharifu social media TikTok lwaki amawanga gatumira ino nga abaganda gyetukolera basobola kwesolooza bayamba abantu banebabasoga twasala okutwatyama twesolooza abasoga abali wano n'abanye eno mu Uganda twatandikawo ekibiina twakitandisa kati enkola yaife weyamba bene nabene singa wabaawo tukolanga okebwa twanoonya engeri gyetumuyamba gatamukusaako byamaga obusuku twine enteekateeka y'amaanyi nokuteekateekafe olinaobusoga tukoze ku bye tukoze naife abasinga obungi era takusharingira ku mirimu gye tukoze mu busoga bangi tubayambye tukasuubira okuyamba
wala musinga tikyali kibira tunabasinga enda wiwanga batwekola mu mulimu mwenda wasoka amwiza amala okumwiza amwidandaba abasobola okuwa ekyokumirukoyi zokusiima enkola tukanga gyemuli kumulikugeranya kuli abalibona bafunaekiritibwaife bwekujala kutambula mu midiya twedda kubanga tufunanga amagezi g'abantu bandaluka naye kuba right now batusiima mirimu egy'abantu bagire okukola eri abantu aye ekintu ekikuba tubaga kulikolakiri kuba abantu olwokwira gyemulitweyande tubangire tutambule nga tulibakati tukoma uganda omuso gaali e canada wafuna okusukanga naye ino bibingiza sente ayo nobalekuza bafanda batwekola mu mulimu ffe balina ebyogwa tukulirayo byebisoka tukula famire kwetulirawo tutambule kuwawaabo endandababinde biziza bakuleaa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 aThey told someone,
wachozi za usura tukani kwa ndengo hii neno liko kairuli golf ya lori but for us that's what around this no wachozi tumekarikinga tuwa abantu betumwine ku social media handles nga bawine emyaka mingi aye nga tebavaangayo kwikiriza nti basobola better on WhatsApp because you know that's why I say I'm not that way I'm going to be freedom I don't know what's happening so data naye mkenya tukolera olunaku ife fenka ntera okutambula kuokumunane ayitwikiriza gabona ediplomats masters tusobola kubona maani twalibeera tugakudalee send a message, I'll always call back. Yeah.